take your seats. J'aimerais que vos cœurs puissent s'asseoir. I would like that your hearts too may be settled. Je vais vous parler quelque chose. I will share something with you. Merci de m'avoir reçu dans votre ville. Thank you for receiving me in your city. Et je le crois du fond de mon cœur. I believe it from the depth of my heart Que quelque chose va se passer. that something will happen. Hallelujah. Puisque vous m'avez reçu. Because you received me. Recevoir To receive en recevant. by receiving. Recevoir To receive en recevant. by receiving. Vous m'avez reçu à Cape Town. You received me in Cape Town. Mais j'aimerais vous dire, But I would like to say to you, recevoir to receive en recevant. by receiving. Vous allez recevoir. You will receive. Amen. Les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient de grands pécheurs. The inhabitants of Sodom and Gomorrah were great sinners, Et des méchants devant Dieu. and they were wicked before God. Mais Dieu voulait bombarder ces habitants-là. God wanted to destroy those inhabitants, Mais il avait besoin he needed d'un juste. one righteous Qui devait recevoir la bombe en recevant. who was supposed Hey, to receive the bomb by receiving. C'est l'autre. And that was Lot. Puisque l'autre reçoit les anges envoyés à Sodome. Lot Hey, hosted the angels that were sent to Sodom. il ne savait pas qu'il venait de recevoir He did not know he had just received la bombe contre la méchanceté He had et just le received péché the de weapon Sodome et against Gomorrhe. the wickedness and the sin of Sodom and Gomorrah. Hallelujah. Dans cette ville de Cape Town, In this town of Cape Town, il y a des habitants. they are inhabitants. Des grands pécheurs sont à Cape Town. Residents and great sinners live in this city. Des esprits méchants. Wicked spirits. Puisque vous m'avez reçu, Because you received me. Hallelujah. ils seront bombardés. Are going to Alléluia. be destroyed Alléluia. and bombed Hey, today. hey. Hallelujah. Hey. Recevez la bombe Receive contre les puissances The démoniaques. bomb, the weapon against demonic forces.
seront bombardés. Today they are going to be bombed. Il ne fallait pas me laisser atterrir à Cape Town. They shouldn't have let me land in Cape Town. Puisque l'autre Because Lot avait reçu les envoyés de Dieu. hosted those who were sent by God. Il avait reçu la bombe. Alléluia. He received the bomb. Sodome a été brûlé. And Sodom was burnt to ashes. Nous n'allons pas brûler vos buildings, We are not going to burn your buildings, mais nous allons brûler les esprits qui habitent but à we are Cape going to Town. burn Alléluia. the spirits that Hey, live in hey, Cape Town. Hey, hey, Hey. hey. Recevez en recevant. Receive by receiving. Puisque l'autre avait reçu Because Lot les envoyés de Dieu. received those who were sent by God. Il a reçu la bombe. He received the bomb. Plus que la bombe de Hiroshima et Nagasaki. It is a bomb that is more than the nuclear bomb that fell on Hiroshima and Nagasaki. Et la Bible dit quoi? And what does the Bible say? Quand Abraham s'est réveillé, When Abraham woke il a up, regardé du côté de Sodome. he looked towards Sodom. Il avait vu une fournaise. He said he saw a furnace. Ils seront brûlés. They will be burnt. Je pense à Pierre. I think about Peter. Je pense à Jean I think about John, qui ont reçu who received Jésus de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Et aussi, They too, ils ont reçu they received. la puissance de feu They received the power of fire, qui avait brûlé which consumed les péchés the sea de ceux qui ont crucifié of those. It burned the sinners who crucified Jesus. J'aimerais stopper votre crucifixion. I am going to stop your crucifixion En lâchant le feu. by releasing fire. Puisque Pierre, Because Peter, Matthieu, Matthew, Jean John l'avaient reçu. received Jesus. Recevoir en recevant. To Alléluia. receive by receiving. Que dit Jean? What did John say? À tous ceux qui l'ont reçu To all who have Hallelujah. received it ce soir. tonight. Recevoir Receiving en recevant. by receiving. C'est un acte de la foi que vous avez posé. This is an action of faith that you carried out today. À tous ceux qui l'ont reçu. To all who have received it. Quel que soit. It Ce doesn't n'est matter. pas un problème des Américains, non. You don't have to be American. You don't have to be European. Ce n'est pas un problème des Blancs, non. It doesn't matter if you are white or black. C'est un problème de ceux qui reçoivent. It's just a matter of receiving. À tous ceux qui l'ont reçu. To all who have received him. À tous ceux qui croient en son nom. To all who have believed in his name. Ils ont reçu. He has given. Il leur a donné. He has given to them. J'ai dit aux gens, I say to people, Jésus avait enseigné. Jesus taught, Demandez, ask, il vous sera donné. and it will be given. Et moi je vous dis, And I'm saying to you, vous recevez receive, et vous allez and you recevoir. will receive. Hallelujah. À tous ceux qui l'ont reçu. All who have received him. Oh, alléluia, ça c'est fort. Amen. That is powerful. Il leur a donné. He has given them the power. Il leur a donné le pouvoir He gave them the power
Recevez en recevant. Receive by receiving. Que vous soyez fille, Whether you are a que lady, vous soyez garçon, whether you are a man, recevez en recevant. receive by receiving. C'est l'écriture qui le dit. That is what the Bible says. À tous ceux qui l'ont reçu, To all who have received him, il est donné. he has given them. Ça fonctionne. It works. Ça va fonctionner. It's going to work. Je pense à Abraham I think about Abraham, qui a reçu ce qu'il attendait pendant de longues années. he received what he was waiting for many years En recevant. by receiving. Il attend Isaac pendant de longues He's années. waiting for Isaac for many years. Vous avez des visions que vous avez eues You have received visions et vous attendez les accomplissement. and you are waiting for their fulfillment. Recevez l'accomplissement en The recevant. fulfillment by receiving. Hallelujah. Hey. Les gens vont passer beaucoup de temps que de prier et de gêner en disant Seigneur, There are people Seigneur, who have been praying and fasting. exécute ta parole. Lord, fulfill your word. Je crois qu'Abraham avait prié, I believe Abraham prayed too, mais ça n'a pas fonctionné. and it did not work. Mais lorsqu'il a mis en pratique ce que vous enseignez, When he put into practice my teaching il a today, reçu Isaac. he received Isaac. Si l'autre avait reçu la bombe pour consumer les gens de Sodome et Gomorrhe, If Lord received a bomb to destroy the people of Sodom, mais Abraham, Abraham, en recevant, by receiving, il avait reçu. he received Isaac. Ça fonctionne. It works. Ça fonctionne. It works. Ça va fonctionner. And it will work. Je vous mets en défi ce soir. Today I challenge you this evening. Qu'est-ce que Dieu vous a promis? What did God promise you? Qu'est-ce qu'il vous a promis, pasteur? What did he promise you, my pastor? Vous allez recevoir You will receive l'accomplissement the fulfillment en recevant. by receiving, Comme Abraham. like Abraham. Abraham reçoit l'autre. Abraham Non, received- les envoyés. Abraham received the sent, the angels. Il leur donne à manger. He gives them food. Après qu'ils aient mangé, After they had eaten, qu'est-ce qu'ils ont dit? what did they say? À cette même époque. It says, it Je next year reviendrai. at this time, Et tu vas avoir. and you will Alléluia. have. Hey, Hallelujah. Hey. Il y a les choses que vous n'allez pas voir. There are Si vous things n'apprenez pas la leçon de recevoir. there are things you cannot receive until you learn the teaching of receiving. Je passe aux honneurs de Joseph et de Marie, I mère de Jésus, about the honor that was given to Joseph and Mary, mother of Jesus, qui ont reçu who received les honneurs royaux. royal honors. La Noël vient de passer. Christmas has just passed. Il y avait les 3 mages The 3 wise men, qui leur ont donné les myrrhes, they gave them myrrh, l'encens they gave frankincense et l'or. and gold. Les politiciens entreront dans vos églises. Politicians Hey, will hey. come to your churches. Hallelujah. Ils vont se convertir. They will be transformed and will come to Mais Jesus. pourquoi Marie et Joseph ont eu ça? Why did Mary receive that honor from the 3 C'est wise men? puisque Marie avait It is disponibilisé son because ventre Mary made hallelujah. available her womb pour recevoir. to receive. Recevez en recevant. Receive by Hey. receiving. Hey. Hey. Hallelujah. Ça fonctionne pour Marie. It worked for Mary. Non
pas simplement elle a reçu Not only did she les receive 3 mages avec l'or, the l'encens et 3 les wise livres, men with myrrh, frankincense, and gold, mais elle avait reçu une multitude she received a de multitude l'armée céleste of the army of en train heaven. de chanter And they were singing, Gloria in excelsis Deo. glory in the highest. Les anges viendront. The angels Yeah. will come. Hallelujah. Si vous recevez If you le receive jeune homme de Nazareth, Jesus of Nazareth, vous allez recevoir. you will receive. La Bible est claire. The Bible is clear. Si Dieu vous donne son Fils, If God gives you his son, il verra dire toutes won't choses he avec give lui. everything along with him? Et recevez Receive en recevant. by receiving. Comme Marie, Like Mary. c'est ce qu'il en sait. This is very sweet. This is very nice. Je pense à l'abondance de la veuve. I think about the abundance of the widow of Zarephath. 3 ans de 3 provision years of provision pour avoir reçu qui? for only receiving who? Élie. Elijah. Recevez en Receive recevant. by Hey, receiving. hey, Hey, hey. hey. Quels sont vos besoins ici? What are your needs here? Suivez le chemin Follow the de path la veuve de Sarepta. of the widow of Zarephath. Puisqu'elle avait reçu Élie, Because she received Elijah, et elle a reçu la provision. she received provision. Ça fonctionne. It works. Les gens ne reçoivent pas les hommes de Dieu. The people who do not receive the men of God. Vous savez ce que Jésus avait dit, c'était quoi? What did Jesus say? Celui qui vous reçoit. The one who receives you. Ah mais ça c'est faux ça. That's very powerful. Quand vous recevez Kiluba, When you receive Kiluba, à moins que Jésus mente, unless Jesus was lying, mais je crois qu'il ne ment pas. but Jesus doesn't lie. Et je crois cela. And I believe in that. Celui qui vous reçoit, The one who receives you mérite. Alléluia. receives me. Hallelujah. Et celui qui me reçoit, And the one who receives me reçoit mon Père qui m'a receives my Father who sent me. It works. Hey! Hey. Vous avez honte de parler des choses de Dieu pour dire, moi, ça c'est de l'orgueil, ça. You are shy and embarrassed to speak about things of God, and Mais sometimes moi, you je think crois à la parole that de it is Christ. pride. I believe in the word of C'est lui God. qui a dit He's the one who say à ses serviteurs, to his servants, celui qui vous the reçoit, one who receives you me reçoit. receives Hey, me. hey. Il y a un endroit où on m'avait seulement reçu pour être logé. There is a place where I was just given accommodation. Cet endroit-là, il y a des grosses églises qui sont nées dans cette maison-là. That place, that house grew up into a big church. Recevez Receive en recevant. by receiving. Ce n'est plus seulement Marie, It's not only Mary who mais les receives, serviteurs de Dieu but also the servants of et God, les servantes du Seigneur. and both male and female servants of God. Celui qui vous reçoit, The one who receives me, who receives you, me reçoit. receives me, Et celui qui me reçoit, and the one who receives reçoit me celui qui m'a envoyé. receives the one who sent me. Cette parole That word de l'Écriture of Scripture sera une réalité pour vous. will become manifest for you. Vous aurez une visitation You will have céleste. a heavenly visitation. Vous avez des promesses que Dieu vous a fait, des visions que vous avez eues. You have promises and you have received visions from God.
Cape Town I came to Cape Town pour que ces choses soient exécutées. so that those things may be fulfilled. J'aime bien la manière dont l'ange a parlé à Abraham. I love the way the angel spoke to À Abraham. cette même époque. He says, next year at Après this qu'il time, soit reçu. after Hey, the angel hey. was hosted and received, Pasteur, pastor, femme et homme, both man Quand and vous female reçoit- servant of God, when you are received, ayez la foi. have faith. Il y a les gens qui prennent des somnifères pour dormir puisqu'ils ont des problèmes. There are problèmes, people who problèmes, take problèmes. sleeping pills because they've got this problem and that problem and that problem. Recevez les somnifères d'en haut. Receive the Hey. heavenly sleeping pill. C'est ce que Jésus a dit. That's what Jesus said. Si on vous reçoit dans une maison, If you are received in a household, qu'est-ce qu'il faut dire? what must you say? Shalom. Peace, shalom. Donnez la paix à la maison qui vous reçoit. Release Hey. peace Hey. in the household that receives you. Ça fonctionne. It works. Marie reçoit Mary dans receives son ventre le bébé Jésus baby Jesus in her womb, qui lui a créé des ennuis. who caused her problems. Les fiançailles allaient tomber dans l'eau. And the engagement was on the brink of falling down. Puisqu'il avait reçu Jésus, And because she had received Jesus, le bébé a dit à Marie, the baby said to Mary, Shalom pour votre mariage. Shalom over your wedding. Si vous ne recevez pas les hommes de Dieu, If you don't Vous aurez des receive the troubles dans vos servants mariages. of God and the men of God, you will have trouble in your parce que marriage. Jésus Because Jesus est allé went chez Marie, to Mary ça crée des problèmes. and there was a problem in that marriage. C'était fini. And it was Joseph over. avait pris la décision de rompre. There was a breakup that was about to happen. Mais puisqu'il avait reçu, But because she received, Jésus lui a donné shalom. Jesus spoke Il a dit à shalom. Marie, shalom. Said to Mary, Shalom. Gabriel est devenu le conseiller conjugal. Gabriel Le parrain de mariage became a de Marie et marriage Joseph. counselor Alléluia. between Mary Hey, and Joseph. hey, hey, Hallelujah. hey. Hallelujah. Marriage counselor. La femme qui ne te comprend plus là, That woman who no longer understands you. si vous avez reçu, If you have received Jesus, Gabriel Gabriel deviendra le conseiller conjugal. will come as the marriage counselor. Il conseille Joseph. And he counsels Joseph. Ne romps pas. He says, do not break up with this woman. Prends cette femme. Take her as your wife. Hey, Hey, hey. hey. Tous les problèmes n'est pas problème. All problem isn't a problem. Le problème, c'est recevoir Jésus. The problem is to receive Jesus. Si vous le recevez, If you receive him, vous savez pourquoi Gabriel a conseillé Joseph? do you know why Gabriel advised Joseph? Qui avait envoyé Gabriel pour conseiller Joseph? Who sent Gabriel to go and advise Joseph? Jésus. It's Jesus. Puisqu'il s'appelle conseiller. Because he's called Wonderful Un enfant Counselor. nous est né. Yes, a child is born, Un fils nous est donné. and to us a son is On given. l'appellera He will be called Admirable. Wonderful Père éternel, conseil. Counselor. Hallelujah. Hey, hey, Hallelujah. hey, hey. Hey, hey, hey. Les bébés envoient Gabriel. A baby sent the archangel Va Gabriel conseiller to Joseph. go and advise Joseph. Hallelujah. Hallelujah. Il y a des pasteurs qui ont des anciens compliqués.
There are pastors who have got very complicated elders in their church. Ne t'en fais pas, pasteur. Don't worry, my pastor. Toi, reçois seulement Jésus. You just receive Jesus. Les conseillers They are the et les counselor princes de paix. and the Prince of Peace. Va les conseiller. He's going to advise them. Soyez soumis aux anciens. Be submitted to the elders. Recevoir Receiving en recevant. by receiving. Alléluia. Hallelujah. Marie est devenue populaire. Mary became popular En recevant. by receiving. C'est elle qui a dit ça. She's the one who said it. Toutes les générations. All generations. Eh, All generations. Elle est populaire à Cape Town, She's Mary. popular in Cape Town. Toutes les générations m'appelleront bien-aimé. All Hey, generations will hey. call me blessed. Tout cela Why? en recevant. Simply by receiving. Depuis 1968, Since 1968, Kiluba était un voyou. Reverend Kiluba was, Un voyou. I'm trying to, he was a stubborn child. Mon père était pasteur. My father was a pastor. Impossible de changer Kiluba. It was difficult to change Reverend Kiluba. Mon père était désespéré. My father almost lost hope, Mais il devait compter avec Jésus. but he needed to trust Jesus. À tous ceux qui l'ont reçu. To all who have received him. En 68, quand j'ai reçu Jésus, In 1968, when I received Jesus, j'ai reçu la sainteté. I Alléluia. received Eh, righteousness. vous voulez être saint. You want to be holy? Vous ne serez pas saint. C'est difficile. It's not difficult. It's difficult. Si vous voulez être saint, If you want to be holy, recevez receive le saint. the one who is holy. C'est tout. That's it. Pourquoi? Puisque Jésus a été fait qui? Because Jesus was made, Notre sanctification. he was made our sanctification. Mais il est votre sanctification. He is your Eh. sanctification. Je l'ai reçu. I received him, Il m'a donné la sainteté. and he gave me holiness. Maintenant, vous voyez qu'il va en train de vous parler. And now you see Kiluba preaching to you. Avant d'avoir reçu Jésus, Before I received Jesus, j'allais vous rosser. I was going to beat you up Puisque j'étais brutal. because I was J'ai rossé tout le monde I qui would passait beat devant moi. up everyone who would come close to me. Aujourd'hui, les gens insultent Kiluba comme ils veulent. Today, people insult Kiluba how they want. J'ai dit, I say to them, remerciez ces messieurs-là. you must thank the Lord Jesus. Sinon, j'allais déposer ma Bible de côté. Otherwise, I was going to lay down my Bible for a moment Je vous corrige and I'll correct you par la violence. through violence. Pensez à mon père qui souffrait d'un type comme ça. Think about my father who struggled with me, Un enfant d'un pasteur a son of a pastor qui buvait de l'alcool who used to drink alcohol, et qui rossait tout ce qui passait sur sa route. who would beat up anyone who would cross his Mais path. regardez-moi déjà. But now look at me today. Je suis une personne forte. Je suis une personne forte. I am a strong man, Je peux vous rosser encore et encore. and I can et beat you encore. again and again.
Mais je ne peux plus le faire. but I can no longer do it. Puisque Jésus m'a libéré Because de l'esprit de Jesus violence et set de me free l'alcool. from the spirit of violence Hey. and alcohol. Hey, Hallelujah. vous savez comment Moïse est devenu saint? Do you know how Moses became holy? Puisqu'il avait reçu la terre sainte. Because he received the holy ground. Vous comprenez cela? Do you understand that? Moïse, Moses, ôte les choses des pieds, take off your car la shoes, terre où tu es. because the place Une you're terre standing sainte. on is a holy ground. Quand vous recevez, Monsieur, la sainteté, When you receive Mr. Holiness, vous allez devenir saint et sainte. you will become holy. Vous n'avez pas besoin de béatification. You do not need to be beatified. In other words, to be made a saint like in the Catholic Saint faith. François, To Sainte become now, Marie, okay, Saint, Sainte. Saint Vous n'avez pas besoin de Francis. ça. You don't need that name. Mais recevez, Monsieur, la sainteté. Receive Mr. Holiness. Imaginez ce qui a sanctifié Moïse, ce n'était même pas la sainteté, c'était la terre sur laquelle Dieu avait posé ses pieds. Do you, Hey, can you hey, imagine hey. that Moses was not sanctified by the Holy One, but he was sanctified by the ground upon which the Holy One was standing? J'attends les pasteurs qui disent, mais le pasteur Kiluba exagère. The pastors were saying, no, Pastor Kiluba, I think you are stretching this Qui too much. avait sanctifié les prophètes Isaïe pour qu'ils soient les prophètes Who admirables? sanctified prophet Isaiah for him to become a wonderful prophet? C'est les saints. It was the Holy One. Dit, mes yeux ont vu. He said, my eyes have seen. Malheur à moi, Woe unto me, vous qui justifiez les péchés que vous commettez en secret. you who justifies your secret sins. C'est puisque vous n'avez pas encore rencontré Monsieur la sainteté. It is because you do not have an encounter with Mr. Si Holiness. vous les rencontrez, If you meet him, vous direz malheur à you will moi. say, woe unto me. Je suis un homme dont les lèvres sont I impies. am a person of impure lips. Et j'habite parmi les hommes dont les lèvres sont And I impies. live among a people with impure lips. Monsieur la sainteté Mr. Holiness sait vous convaincre. knows how to convince you. J'aimerais que Monsieur la sainteté répande à Cape Town. I would like that Mr. Holiness should fill up Cape Town. L'esprit de conviction du péché. May the spirit that convicts people about their sins fill the city. Quand j'ai commencé de réveil, When I began revivals, il y a les gens qui venaient à la mission où j'étais. there are people who would come to the mission Des station where I grands was. drunkards, And these were des great, grands fumeurs. great drunkards, great smokers. Et avant d'entrer dans la mission, And before they could come into the mission station, et ils entendent la voix. they would hear the voice. Tu vas entrer dans cette mission où Kiluba est assis. And the voice would say to them, you're about to enter this mission station where Pastor Kiluba is. Il avait jeté la cigarette. And when they hear that voice, they would throw away their cigarettes. Dès que Esaïe a vu When Isaiah saw the one who's a holy, 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 Lord God Dieu Almighty, des armées, the Lord of hosts, toute la terre pleine de sa gloire. the one whose glory fills the Cape earth. Town, In Cape Town, il y a sa gloire de sainteté. there is the glory of His holiness. Ce sont les anges qui le disent. It is the angels that speak Toute la about it. terre He est says pleine the whole de earth sa gloire de is sainteté. with His glorious holiness. Hallelujah. Dans la vie de cet homme de Dieu, pasteur Congolo, In the town where Pastor Congolo is from, Likasi, il y a un grand représentant légal d'une communauté. there is a great person who represents the community Qui était parti à Likasi. who went to Likasi, Mais une fille l'a dragué à l'hôtel. and a young lady managed to pull him into a hotel Et il est entré dans sa chambre. and entered in his room. Il s'est déshabillé. He took off his clothes. L'homme de Dieu voulait aller The man of God wanted terminer avec la femme. to go and sleep with this young lady, Quelque chose l'a retenu.
Something held him back. Il a dit à la fille, non, laisse. He said to the young girl, stop. Il a pris sa Jeep. He took Je vous his dis des car. choses vraies. I'm telling you things that happened. Sauvé par votre sainteté. Saved by your holiness. Il est arrivé à Lubumbashi à 120 km. He drove 120 k's to the town of Lubumbashi where I Avant am. d'entrer dans la ville, Before he entered the town, il entend la même voix que ce monsieur, il y avait environ 30 ans, avait entendu. he hears it's the same voice that was heard about 30 years ago. Tu vas entrer dans cette ville où Pasteur Kiluba est assis. You want to enter this city where Pastor Kiluba Avec is ce que seated? tu as fait là à Likasi. With what you were trying to do in Likasi? Et j'ai vu un grand pasteur qui venait à mon bureau. And I saw a Il a big parqué sa pastor. Jeep en bas. He parked his car outside Et il me dit, and he said to me, voilà ce qui s'est passé. look at what happened. Mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. But I didn't go through with Je it. voulais vous le dire. I wanted to say this to Jusqu'à you l'entrée de la ville, because when I entered Lubumbashi, j'ai été interpellé. there's a voice that Si la rebuked me. terre If the earth sur laquelle le Saint était descendu upon which the Holy One had come down avait sanctifié Moïse, was able to sanctify Moses, la ville de Lubumbashi a sanctifié ces messieurs-là. this town of Lubumbashi sanctified that pastor. C'était ma terre. It was my land. Hallelujah. Ah bon? Vous ne Right. croyez pas des choses comme ça? You don't believe in such things? Cape Town is mine. Amen. Ça vous choque? Moi, je crois à l'évangile. I believe in the gospel. Tous les lieux It où says, foulera la Oh, plante de tes pieds, je the te le land donne. upon which Hey. you will step, I'll give it to you. Recevez par vos pieds. Receive by your feet. Malheureusement, il y a des chrétiens. Vous ne voulez pas voyager pour évangéliser. C'est bizarre. You know, Christians don't want to travel to go and preach. Allez à Pretoria. Go to Pretoria. Allez à Durban. Go to Durban. Foulez ces villes. Step onto those cities. Dieu vous les And donnera. God will Hey. give them to you. Toute la plante, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. All the land upon which you will step. Dieu vous aide. May God help you. Je voulais vous donner Ah, un petit cours biblique accéléré. I wanted to help you and give you an accelerated Bible school. Recevez Receiving en recevant. by receiving. Vous connaissez comment la Tsunamite a reçu les bébés? Do you know how the Shunammite woman received her baby? C'est parce qu'il avait reçu Élisée It is because La she chambre haute. hosted avec son mari. Elisha in an upper room with her husband. Il dit cet homme est un saint homme de Dieu. She said, this man Faisons-lui une is a chambre holy haute. man of God. Quand il vient ici, Let's create Il va a dormir room là-bas. so that when he passes by here, he can he pour can spend avoir the night there. reçu Because she received Élisée, Elisha. la stérilité a été vaincue. Barrenness Hey. was defeated. Pasteur, Pastor, je connais pas les troupeaux qui sont dans votre église. I don't know how many sheep you have in your church. Recevez Receive. la fécondité. Receive productivity. Comme la tsunami. Like the Shunammite woman. La fécondité d'Abraham. Fruitfulness like Et la Abraham. fécondité de Sarah. The fruitfulness of Sarah Est devenue une réalité it became manifest pour avoir reçu because they received les envoyés. those who were sent by God. Recevez la fécondité dans vos églises. May you receive fruitfulness in your churches. Que vos églises May your churches commencent à se multiplier. may they begin to Se multiplier multiply en recevant. by receiving.
quelle que soit la puissance whatever, it doesn't matter what power qui empêche la croissance de that has votre been ministère, de fighting vos the églises, growth of your church, recevez la receive croissance. the ability to multiply and grow. Recevez cela. Receive it. Recevez la croissance numérique des troupeaux. Receive the Hey. growth in number in your churches. Recevez la croissance numérique de l'argent. Also receive the growth in number of finances. Marie qui était une pauvre femme, Mary was just a poor woman. elle est devenue riche en She recevant became les rich bébés. by receiving the baby Jesus. Et cet argent avait financé l'exil politique en Égypte. And that money is what financed their journey while they ran away from Herod in Egypt. Jésus a eu des problèmes avec les politiques Jesus had problems with dès politicians. le bas âge. When he was just a Hérode baby, ne voulait pas de lui. Herod wanted to get rid of C'était him. le king. He was the king. Nous sommes des kings Oui. plus que les kings. We are Hey. kings more than kings. Marie-Joseph, Mary and Joseph, non pas simplement ils ont reçu ça, not only did they receive that, mais ils ont reçu aussi la sécurité. they also received security, Plus protection. que les KGB, And plus que les KGB. that is greater than the CIA and the KGB of Russia. Les espions célestes détectent les desseins macabres de Hérode qui voulait tuer les bébés. Hey, Heavenly c'était la sécurité du spies, bébé. they picked up what Herod was about to do against Jesus. That was the protection of the baby. Il parle au mage. And they Ne speak rentrez plus là-bas. to the three wise men, don't go back there. Ils sont partis. And they went. Ils ont parlé à Joseph. And they spoke to Joseph. Prends Marie Take Mary et les bébés, and the baby, puisqu'on veut les tuer. because they want to kill him. Les services de sécurité céleste avaient fonctionné. The CIA of heaven Alléluia. worked Parce que Marie avait reçu Jésus. because Mary received Jesus. Vous recevrez tout You will receive everything en le recevant. by receiving. Recevez tout Receive everything. Amen. en recevant. By receiving. Dites Amen. Say amen.